Gondo ḽi tshi livha zwihulwane ḓoroboni ya Ilimu ḽi dovha hafhu ḽa livhisa muthu ngei Giyani, Thohoyandou na Malamulele. Fhedzi gondo iḽi ḽi tou vha khakhathi kha vhareili vhunga ḽo ḓala vhukuma magodi. Gondo ḽa D4 vhukati ha Mwila na Malamulele ḽo fhaṱiwa ṅwaha gidimbili sumbe. Zwiṅwe zwipiḓa zwaḽo zwo vusuludzwa miṅwahani miṱanu yo fhiraho. Naho zwo ralo tshipiḓa vhukati ha Mwila na Ilimu tsho ḓala migodi. Vhareili vha ri gondo iḽi ḽi tou vha tshikwekwe tsha lufu. Bada inoni khou ri vhaisa nga maanḓa bada inoni ri vhaisela dzi goloi mathaira ndi dzi bambasi fhedzi hafha noni a ri koni no shuma ḓuvha na ḓuvha ri a ḓa ro neta no tshaisana ri nga tshaisana nga madindi anoni. A vha humbule na dzi patient dzi bva hafha Ilimu dzi khou iswa sibadela tsha Polokwane hangei vha khou tambula vhana vha dzi patient dza hafha fhethu a ri dovhe ri humbule nga zwezwo futhi. Last hafha ambulance ye staka i na mulwadze nga ngomu zwo no tou ḓalesa lune zwi sala u tshi nga a u tshi na tshikonṱiri goloi dzi vha dzi tshi khou vhaisala front suspension mostly kha riṋe vhane ra reila dzi thekhisi a u tshimbilei na luthihi ende khonadzeo dza uri goloi dzi tshaisani ndi nnzhisa. Vha road agency Limpopo vha ri rakonṱiraka o no tholiwa u vusuludza bada. Tshipiḓa vhukati ha Vuwani na Malamulele tsho no ḓi thomiwa. Lutendo Bobodi ya SABC News.